Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فهل أنتم مسلمون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا رسول الله صلى الله. السلام عليك يا حبيب الله صلى الله. السلام عليك يا صاحب الشفاعة
السلام عليك يا شفيع المذنبين. السلام عليك يا رؤوف الرحيم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على حبيبنا محمد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشظن والدرج يا رسول. عتبتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله. يا رفيق نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله. يا رفيع الشان نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله. وبآيات القرآن يعنوا فتئذ فينا أخا وهني يا رسول. سلام عليك يا رفيق. نعرف البطحا وتعرفنا وصفا والبيت يلفنا يا رسول. استغفر الله ربا يا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ومعافاة من الفتن. أستغفر رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر رب البرايا. أستغفر الله أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر
الله من الخطايا أستغفر الله من الخطايا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mantap ya orang Sampih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Amanna billah wa amanna bi rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapakku anu mugi-mugi dimuliakeun ku Allah oge sadaya jajaran ti aparatur desa, para tokoh masyarakat, sepuh kiai, para asatid sami. Mugi-mugi dimuliakan ke Allah, amin. Ibu bapak sadayana anu nuju milarian karidwan Allah sami mugi-mugi digolongkeun, dikelompokkeun karena golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad anu diselimuti ku rahmat sareng barokah Allah taala. Bil khusus Bapak Junadi dina ulemana nama Bapak supirnya sarang Ceencas aya tetangga kuring ge Ceencas zamana bager. Alhamdulillah awewe eta teh. Mohon murang kali khitan Chef Taufik Ismail. Namina luar biasa. Sadayana muga-muga digubrahan kabageran rahmat Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin. Ya, urang mah ngobrol bae Pak Kubu. Ya, santai bae lah di lembur. Masyaallah ngan kade isim kuring mah beungeut kieu teh Pak Kubu lain teroris. Da tibimiti Bapak ieu CS Kapolresna ayeuna Pasahdudi nya sok ruang riung sim kuring sholawat tadi ajak polisi ge ku sim kuring di Rumdin kadang kawis di Polres ditah marhabanan ameh berkah gitu. Dugi ka Pasahdudi Pak Joni Iskandar, Pak Hari, Pak Wahyu, dugi ka Pak Nurullah, tikawitras Ibu Kapolres, akrab saya ya nak. Alhamdulillah. Non margina sim kuring akrab, sim kuring mah kasep. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muji syukur ke Allah Ta'ala karena nikmat nupang badagna
cek batur sok aya ngadangu nikmat nupang badagna nate nikmat iman nikmat Islam cek kuring mah tempan nikmat iman nikmat Islam mah nomor sekian sim kuring bade ngadugikeun mun sim kuring dalam keadaan haus tuluy anu pangeunahna naon nginum ayeuna lamun sim kuring aus na otak jeung pikiran sim kuring hayang nanginum lamun ke lapar nu kapotret dina hulu urang nyaeta kejo tah sehebat senikmat apapun minuman ketika lapar ketika haus atau selezat apapun makanan saponyo apapun urang dahar ari eueuh hakaneun jeung inumeunana mah percuma leres